The parish church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat was founded in the year 1712 through the fulfillment of the Augustinian Recollects mission for Pampanga and Tarlac, with Mabalacat becoming the focal center for missions. Surrounding the parish is Santo Niño Parish, Bamban Tarlac on the north, Santo Rosario Parish, Tinabang Magalang on the east, Clark Air Base on the west, and San Rafael Arcangel Parish, Mabalacat, Pampanga on the south. Professor Lino L. Dizon, author of The East of Pinatubo, mentioned that the importance of Mabalacat in terms of the Recollect Augustinian Order's mission in the Philippines during the Spanish period is a significant point that the existing generations in the town have forgotten. With the three pioneer Recolletos, Father Andres de San Fulgencio, Father Manuel de San Nicolas, and Father Juan Santo Tomas de Aquino, the mission for Upper Pampanga has succeeded. Thanks to Father Andres, the Mabalacat mission was founded. Aside from demonstrating spiritual acts as his primary labor, temporal matters have also been evident through the building of houses and sowing of farmlands during his tenure, which is a visible sign of reduction, the Spaniards' procedure of Christianizing and conquering the islands. On September 3, 1717, based on his relatos to his superior, Mabalacat had already become the mission center in the Upper Pampanga mission, with at least 1,000 souls present. As the mission for the Upper Pampanga went on, a number of 26 Recollect missionaries served the Mabalacat parish as the head priests during this time. The last Recollect missionary assigned for the Mabalacat parish was known to be Father Gregorio Bueno de la Virgen del Romero, a native of Tarazona, Aragon, Spain. On November 30, 1875, he was appointed as the parish priest of Mabalacat with a total population of 11,163 devotees. The parish elevated into a vicariate status under the patronage of Nuestra Señora de Guía during the Estado General of 1879. This elevation equals the parish as the seat of the Vicar Foreign of the Upper Pampanga Mission. Through the Recollect Provincial Chapter in the year 1876, it was on November 24, 1881, that the parish of Mabalacat was entitled as one of the prioratos or head parishes over the entire San Nicolas de Tolentino province of the Philippines, along with the municipalities of Balayan in Batangas, Santa Cruz in Zambales, and Boa in Marinduque. When the Philippine Revolution reached the localities of Pampanga and Tarlac in 1896, some Recollect missions in Upper Pampanga prompted closure for abandonment. However, Father Bueno remained steadfast in his spiritual talk in the Mabalacat parish. It was on July 10, 1898, when a number of distressed people of Mabalacat were believed to be ordered by a conspicuous family to howl Father Bueno from his convent. Furiously, it was said that the 66-year-old priest was publicly shamed prior to his death at the hands of a firing squad. Prominent traditions noted that his last words were in a form of curse that Mabalacat would cease to flourish, a curse that the Mabalacat people will never forget. The story of the Mabalacat curse was brought from one generation to the other, resulting in its association to the dreadful experiences in the town. Nonetheless, the devotion of the Mabalacat people to Our Lady of Grace was known to be stronger than the curse. Though repairs for the parish were made due to the destruction brought by the Second World War during the term of Father Jose Bondo from 1935 until 1949, the image of the seated Mater Divinae Gracii
was installed during the tenure of Father Felipe Roque from 1949 until 1959. Father Felipe was inspired to have a carved copy of the image at the sanctuary of Porta Angelica, Rome, and San Giovanni Rotondo, Foggia, during one of his trips to Rome. The installation of the seated image shows the early devotion to Our Lady of Grace. An interview with Dr. Amada F. Tuazo, former Parish Pastoral Council Coordinator of Our Lady of Grace Parish, substantiates the people's devotion to Our Lady of Grace. Dakala mamadi apong itang Kindolores nung kanong itang batuwe sinabat uliping paniing pangadi prosesyon rosario itang gagawan kay itang King Dolores Mascopata ito or nano ating kanong sinabat maragula batu banta lungugin da nung nga di makaitang miras ng tao nga nagkakini. On September 21, 1972, until January 17, 1981, martial law became effective under Proclamation Number 2045 by the late President Ferdinand Marcos. Though the safety of many Filipinos were known to be at risk, religious freedom was still present. Dr. Tuazon asserts that Mabalacat people would offer novena prayers in honor of Our Lady of Grace for various intentions concerning current events. On June 15, 1991, the Pinatubo eruption was considered as the second largest volcanic eruption of the 20th century. Locals say that only the barangays of Tabun and Dolores were affected by the eruption. Other barangays were not affected because it was reported that a large rock blocked the possible passages of the lahar. This large rock was believed to be the fruit of the Mabalacat people's devotion to the patron. Years have passed and the Mabalacat parish still stands with believers and devotees of Our Lady of Grace. With this, several milestones of the parish followed. On December 8, 2017, the church and altar of Our Lady of Grace were solemnly dedicated under the leadership of Reverend Monsignor Felicito C. Season H.P. as the parish priest. It was also during Father Season's time when the main retablo was renovated. As the Christianity in the Philippines celebrates its 500th year in 2021, Our Lady of Grace Parish of Mabalacat City, Pampanga, through the decree of Most Reverend Florentino G. Navarias D.D., the Archbishop of San Fernando, Pampanga, by the grace of God and of the Apostolate See, stands as one of the Jubilee churches under the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, after almost 310 years of its existence. The Porta Sancta or Jubilee Door, which marks one of the milestones of the parish, was officially opened on May 2, 2021 through a solemn blessing, followed by the celebration of the Holy Mass with Most Reverend Florentino G. Navarias D.D., Reverend Monsignor Jose Ulacap, and Reverend Father Irvin Ray S. Garcia O.P. The Jubilee Door features Saints Peter and Paul, who served the church with their preaching, ministry, and martyrdom, becoming the two pillars of the church. This coming 2022 marks the 310th year of the Mabalaqueño faith. Let us join and take part in this anticipated celebration.
Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana kining pamakilaban mi. Antabayanan mo king salang sang king dewa ka ni mapamirayang demonyo. Pagamo mumikya ka king lupigan ni saning Diyos at ika prinsipering ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos. Patulandungan ne king infierno isatanas, pati na rin ngaliwang mga rawak kay spiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda rin kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay pami, aminan mila ding kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawran, ang pombye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at miya kang matena ka rin dakal na tao. Adwan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmulugod, at yatchat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mo la ring sablang lilingap ka rin misalunan, ban makasuyula ka rin masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang makabulusan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka rin masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo la retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo kareting masakit na panahon, ban mag-obra kami miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasahap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi karing para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Mo sana pisawili nga klismikya ka, king kagulangan mi. Ngunebagkus mo kami kabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Induning Divina Gracia, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo. kilagyunip pa ang puning anak ang puning Espiritu Santo. Amen.
Kaya pagat panapon po kaya kungan kapatid kang Kristo. Kingal daw iti pagmasosyan tayong Canam a Domingo ning Karaniuan na Panaun. Panamdaman tayo sa ang presensya ni nga pong Ginoo. At ban maging mabungay at makabaldugan ning kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan ng John Kevin de Jesus and family. Para kayo makapasubaling kapagnasan dari Jose Pepe Hizon, Elmerlet Villarosa and family. Para kayo magmasusi king Aldoning Karelang Kebaitan, Nimuel de Guzman. Para kayo malalagong kapaldanan, Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Cunanan, Abel Muñoz. Para king magdang kaladwa ng Adelina at ding magdang kaladwa king Purgatorio. Pakiabetang pungini king pamagkanta king dalita pamuklat. Ika-12
Ilaginig pa, Panianak, Pani Espiritu Santo, Amen. Ingino manatiliya kay kayo, At kaya ka maya antimaya, pagat panapon po kay kayungan. maya pagat panapon po amo. Panagkat kay kayungan impenandit, ing ganakantala kay lugtam, ing kaya katang bitbit at daralan na personal, akay donan kin Diyos kaniting banalamisa. At bang ganita pagdamanan ng Ginoo, ikakatang panalangin, manahimik tamo sa guli, ganakan hindi patantang kasalanan kimilabas at manyawad-tawad kin Diyos. Nga tamo ngang iagkas ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayapayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala akong bina, king isip, amano at dapat at mayayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko ka Santa Maria ang Kapilanman Berhen, karing sablang anghel ang po santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Diyos sa mayupayang tuto, pagalwa na katamo, at king pangapatao da rin kasalanan tamo, idala na katang sana king Diye alanganga. Amen. Manalangin tam. O Diyos, sa ipami, agigan mo kami ngayon, ikaw ang milataning anak mo, ban malaya at maingat mamili, king tulang eko kupas.
Bustan mong ing ebanghelyo ng anak mo, agising na kaming kilala, king kailandang laman at ulaga, ring matira pibandyan, ating makataong upaya, at katmuan mingke kaming kakalulwan, king pibandyan at katimawan, ningke kang katutuan, lugod at katuliran. Ayalok mo ke kami kaumilata ng Jesus, ing sinubdi mong may biyanak at ginumi manggaman king alanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Jeremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, isumpake ing ninumang taong manalig king kalupa ng tao, king sikanan ning kalupa ng tao, mengaryo king mababang tanaman, king disyerto at tutubo, king malanging kaparangan, king gabon amalat, ayalang bitasang tutubong tanaman, alang bitasang kayapan, amapalyari keya. Dapot panwanan ke ing taong manalig king Ginoo, mengaryo king dutong at tutubo, lele na ning batis, at mirarasla king danum ding wakat na. Eya tatakot potang ing kaleldo daratang, uling manatili lang sa giwa ring bulong na. Eya maliligalig neng emumuran, manatili ya pamuring mamunga. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad la ring taong manalig king Ginoo. Mapalad la ring taong manalig, King Ginoo. Mapalad ya ing taong makiramdam, king yuyusok da ring marawak adaraptan, at makikiabe king dapat da ring makasalanan, ni makiluklukan man karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan ding kautusan na ng Ginoo, at kayang iyagas aldo o bengiman. Mapalad la ring taong manalig, King Ginoo. Mengariya king dutong at tutubo lele ning danuman, at mamunga king kayang kapanaunan. Sa giwalang parati ring kayang bulong, magtagumpe sa blanang daraptan. Mapalad la ring taong manalig, King Ginoo. Dapot ding marawak ela makanyan, sa pulawaring pipayid-payid na ningangin, potang datang ing pamanukom, ding mga rawak ataw, mitalakad alila, ni retang makasalanan, king katipunan daring makatuliran. Mapalad la ring taong manalig, King Ginoo. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, ang tinaning kaya kaming panaral ya Kristo asinubling nebye. Makananurang asa biring mapilan kaya kayo, king dingmete ela subling mie. Uli nung dingmete ela subling mie, Ikristo man, eya sinubling mebye. At nung Ikristo, eya sinubling mebye, ingke kayong kasalpantayanan, alang kabaldugan, at yukopa king pamikasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo, at menga matena, ela miligtas. Nung ingke katamong kapanayan kang Kristo, para mo king be iti,
Itamo ring taong dapat kalunusan dili, keti kingyato. Dapot ing katutuan, sinubli ang mebye i Kristo, at ya ing katunayan, king ding mete sublila namang mie. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Manatiliya kay kayo, At kaya ka ang timurin. pangipasaging may pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ing panahon na ita, kinuldas siya Jesus king talimundok, kaya bera ding kayang apostol. Mira siya king kapatagan at disna nalakarin ding dakal karing alagad na. At tilo naman karinding dakal at taong menibatan kimabilga Judea at Jerusalem at menibatan karin Tiro at Sidon, ding adwang syudad king bebe, ning dayat malat. Inawi na lang Jesus ding kayang alagad at ngana. Mapalad kayo ikayong pakakalud, uling kay kayuya, ing kayarianan ng Diyos. Mapalad kayo kayong danupan, uling ngeni, uling ipakabsyan kayo. Mapalad kayo kayong tatangis ngeni, uling mipamatulan kayo. Napalad kayo ng pikasamanda kayo sa sakwil at pamakarinayan at panyabyanan maroking uling anak ninta. Tumula kayo po tang mapalyarinit at magsaya kayo, uling maraguling ablas ang makapanaya kay kayo karimbanwa. Makanyan kabuding depatan daring karelang pipumpunan karing profeta. Dapat kalulo na kayo, ikayong mabandi. Ngene, tikman nyo na ing kanawan. Kalulo na kayo, ikayong ating labis-labis sa pagkabye, uling dumanop kayo. Kalulo na kayo, ikayong sagas sa gakgak king tula, uling tumangis kayo. Kalulo na kayo, ikayong pupuryan daring tao, uling makanyan mo naman, ing pamipuring depat da, ring pipun-punan da, karing eto tong profeta. Kabadading mayap na balita ng kaligtasan. Kapuryan kaya ka o Kristo. Mga dita mo, king Banal Espiritu, para king kamasalan na yusip ang puso, at nga tamang sumabi, datang ka, o Banal Espiritu, datang ka. Kapamilatan ng masika na ng pamamilatan, ning milalablab alugod, ning imakulad ang puso ng Maria, akekang pakamalan, ay esposa. Amen. Ingke katamo pong gospel storyteller today, yapin ni San Lucas. Kukwento na kini nung makananong Jesus king lalam ning kabitisan ning bundok king kapatagan. Inapsen nala ring apat
akanwanan. Nga na, Kenny, number 1, mapalad kayo kayong pakakalul, uling kayo yung kayarianin Diyos. Number 2, mapalad kayo kayong danupan ngayon, uling may pakabsyan kayo. Number 3, mapalad kayo kayong tatangis ngayon, uling may pamatulan kayo. Number 4, mapalad kayo ng pikakasamanda kayo, uling maraguling ablas, ang makapanaya kayo karin banwa. Ito po rin 4 kanwanan or Beatitudes as sinulat ng San Lucas, pepayas book na king ginutang Ezo Cristo. Dito pong 4 kanwanan na rin, kailangan lang intindihan in the light of the mission statement of Jesus. Anong nga na, the Spirit of the Lord is upon me, and because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. To the poor. Underline tayo tangaman ng poor. In Espiritu na ning Ginoo at yukanako, uling linyahan ako, bangkanita idalake, ing may pabalita, karing pakakalulo. No karin na sinabi ning mission statement ay nininggino, karing king sinagoga, ning Nazareth, misan ayal do sabat, may masaya, at karin biklat ni ing libro ang makalulun at ing mi pasyag kaya yapinitang sinabi ng propeta Isaiah, anong nga na, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim and to bring glad tidings to the poor. Yapining ngeni sasabyan ng San Lucas kening kayang kwento kay katam reting 4 kanwanan. Wan kayo ikayong poor nga na uling kay kayo yung kayarianan ng Diyos. Poor at yun ka rin, spiritually poor, materially poor. Kalulu king material abage, kalulu king spiritual abage. King material abage, well, balo tayo ito. Malyaring kalulu ka, alakang laman na bulsa. Kalulu ka, uling alakang obra. Kalulu ka, uli ka alang-alakang apapakan, kingkekang pamilya. Kalulu ka, uling ignoranti ka, ignoramus, may garal. Kalulu ka, uling alakang balu. Kalulu ka, uling alakang alak. Yapining materially poor. Spiritually poor, palyaring alakang balo king kazalpantayanan. May man I appreciate ing misa. Eka man bisang sisimba. Eka man magkumpisal. May man balo yung pisamban. Eka man mamasa king Biblia. Eka man manalangin. O yan, spiritually poor. Nabagang nga na ning Ginoo, ing kana kong panyatang keting mission ko, mission statement, yapining idala ko ing maya pabalita, karing pakakalulo, or materially and spiritually poor. Ne po.
At ikit-ikit tamo no makanano ng gewayta. Anyang magmisyon karing king Galileo, karing king Capernaum, Bethsaida, ne po, Chorazin, ne? Nanong gewana? Well, may ito nga gewana, yapining to proclaim the good news about the kingdom of His Father. In kayariana ng Diyos ay pan. Remember the many parables that came out from His mouth. Hanggang ini makakatkatla king santong kasulatan. Nepo, reta, balutano reta. The parable of the lost son. The parable of the lost drachma. The parable of the lost sheep. The parable of the Good Samaritan, etc., etc. Dakala rin. Kasi kanitang panahon na ito, ang ginutang Iso Kristo, ang timong meto nga good teacher, gagamitan na rin kwento, rin talimhaga. Pagkanita, He will be able to drive them out into the attention of the people. Ing tungkol king, nung nanong buri ng ipayabot karela. Kay ba't? Ding masakit, inulo na la. Inulo na la. Dumpo, pile, bulag, leproson, at miyayliwang klaseng sakit. In-address na ng ginuta mo ito. Itong pa, penabinala rin demonyo, karingalip nanda. Po, kakayingking lat susulapo, akakit depa, inginu, edo na balo yung daptanda ring demonyo. Kakayingking nila, magsalita nila. Ang gaketang makula, karing alip nanda. Po rin, ilapin din the poor, the poor of society. Alang belwan tungkol king kayarianan ni nga pong Ginoo. Puro ling masakit la, pamikakatawan, lang digpang sakit king katawan da. Puro uli na pining libanon ng demonyo. At on top of it all, yapining pepasubyanong niye, ring mapila na mete kanita. Maka-arerala naman, makagrupo la naman ketang ama ng pur, deng mete. Ulingela mapye. Po, yan ang gawan. Metong po, dendanupan pala. Twice, pa kanyang libu-libon tao, imumuna, pamipakana, 5,000. Ing kaduang pamipakana, 4,000. So ring danupan. So aking malagong salita, dinatanging Ginoo, kaya busal tamo, po, makahandig ya, makakiling niya, karing pakakalulu, karing alang-ala, karing peri-peri na ning lipunan. Dingga pakarampa kempye. O rin po, o ining sangkan nung bakit dinatang niya kaya masala. Ihapin ni ing mission statement na.
ay napsena karing king kilubna ning sinagoga ning Nazareth king aldon na ning Sabat. At iting misyon na iti kaluguran kong kapatad, yapining misyon na ning Santa Iglesia. Yapin natin tamang katagang the Church of the Poor. Po, dapat makatutok tamo mata karing kalulu, spiritually and materially poor people, king kagatamong lipunan. Adandi mo rin itamo, uling itamo yung Santa Iglesia, kailangan aware tamo ketang misyon na itaning Santa Iglesia at aware tamo king misyon tamo king balang pamilya, king balang komunidad tamo. Yan po yung panagkat na nining kanwanan napsena ning king kapatagan agpangkening kwento ng San Lucas. Ulitan ko po rin 4 nga na mapalad kayo igayong pakakalun, uling kay kayo yung kayarianan ng Diyos. Mapalad kayo, ikayong danupan, ngeni, uling ipakabsyan kayo. Mapalad kayo, ikayong tatangis, ngeni, uling ipamatulan kayo. Mapalad kayo nung pikakasamanda kayo, uling maragul, ingablas, at makapanaya kay kayo, karin king banwa. Yan po yung misyon ng Ginoo at yan ang misyon ng Santa Iglesia at yan ang misyon ng balang si kakatao kay katamo king pamilya at king komunidad anong nukarin tamo at yu. Amen. Talagat sasalpan tayo ko. King Diyos, ipangmayapayang tuto, lina lang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pingagliking mo payan ng banal na Espiritu, ngibait ka Santa Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayong Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipangmayapayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyang pomyang amate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak de Santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanghanga. Amen. Mapalad tamo nung makapakisan metong tamo, karing pakamala ng dili Jesus. Magsan metong ta, karela, king kegatam pamibiyebye, at kabang nga tamong manalangin Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing anggang kalulu, karing alang kwalta, ding alang kapanintunan, ding mi pagkaitan king karelang kalayan, adwanta king lipunan, ing tanggapanala, antimo nung makanano lang matulang matanggap king kayarian, inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing anggang daranop, danupan king pamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kapayapan, mawad ta para karelang lugal, king dulang daring tao, antimo nung makanano lang lukluk, king dulang ning Ginoo, inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing tatangis, dingdigpan ning sakit, kayalan palad, ning pamanalipusta, adwan tamo, ding kapararang tao, di nandong sangkan tumula, antimo impenga ko ng Jesus karela, inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing pikakasaman ding taong mababaan tas apami biebie, ding alang kapansanan, ding taong alang alaga, adwan tamo ing tanggapano ning balang metong antimo nung makanano nung gelangan Kristo, inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan.
ngeni aduan tamo po sarilitang kapagnasan. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman may kang balayan. O Diyos, king kalukan ding puso mi, manalangin keke nanggapan mo kami, king kekeng kainan at king kekeng kapanayan. Ipayabot mong tanggapan miya, ing metong at metong kegami, at tayran mo kami, king ligain, ing kekang kayerian, ban mi biyebe, king lugod mo, kapilanman. Amen. Manalangin kay kapatid, paningkakot kay gayon daon, matanggap yara pa ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning ginimuting daon karinggamot tam. King kapulat kaligay ning kayang lagyo, king kaya kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang, kagampanan miya iting pamagdaon bilang kapamintuan, king kaya kang amat. Linisa na kesani ibayot tayran, painturo kingalang ang gaming kayablasan, iriado ni kamulatan ng Kristong Ginome. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka at antimor, nayo rin po suyo. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid sugat at makakabus, ing pasalamatan naging sablang penandit at numan ka rin. O ginubalalay pa, mayupain ko at talangangan Diyos, kamulatan ng Kristong Ginum. At yuke ka, inke kaming pangatyu, pangimot at pangataw. King pamibiyebiyem yaldo-aldo, naranasan ming ke kang lugod. King lugod mong tenam, king meto yat, binyene ning ke ganak, ing Espiritu Santo. Bilang mumunang bunga, ababiyagaran siya, king akayabi mo kami, king siping nakapalanman. Ulinita kambel sa blangkor, ngangel karimban dalit ming kekang ligaya, lain makyabi lang tuk ng babye kapurian keka at ngaming ang kakanta.
Kapin banlogin ikawing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagpalampong kabanalan mga sariting ay, ngaslag ni Espiritu ban para kay kami malyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. May midang kusang lukim pa may lasat kamatayang kinwaning tinap, pepsalamat siya kay piraso na at binyan ay karing kain disipulos nga na tagapanyiti, ikungan at kananye, itiing ka na akong katawan, amitawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinuha na yung kalis. Pasibahin pero salamat kay kadunya na yung kalis kanigay hindi zipalos nga natanggapan niya ikongan at minamkaw kanip. Iri kalis ni ganakong daya, ang daning payo talanggang tipan. Amibu para kay kat parang sablang tao, pangkat ang ipatawaran ng kasalanan dapat niyo iti ilang kapigaganakan kana. Pasigtangin ang misteryo ng kasalpantayan. Kamatayan mo, kaya kami ang pagkanalan. Pasubli mong mele, kaya kami ang pagmasusun. Maligayang pamagpanan, kaya kami ang panelayo. Ngini gaganakan miyaw igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebli ng nakdaraan, yake itintinapin ng biye. Aring kalis ng kaligtasan laing pasalamatan kek, ing pepal yariyan mo kaming matampang tala kadarapan ban sa mayo kek. Makmabami ng paggamamo, kingi kami ang sanang isolusot, king katawan at dahing Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal Espiritu. Kanakan me o igpain Santa Iglesia makalagkanap king meto ya, panaganap ya sa aking lugod, kambining kay kaming Papay Francisco Florentino kay kami Arsobispo, pasyano kay kami Arsobispo Emerito at ding sablang pari. Kanakan mula naman din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pagking lugta, kanakan tala rin kay katam personal kay donan king. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepainaon at maninayang sabling mi, at ding sablang miyang unabiyet ang kapan mo sana. Kimalikayang harapan, pakalul mo kaingan gaan kayong karapat dapat magkamit, kimbiyalang ang gabang kambi, inuna Birhen Maria, inuna ng Diyos, kambi ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambi ng Apostoles, at ding sablang santos at tinupad king malmong kaburian, ang kay kabaning Panaun. Puri nagat paligay ka umilatan ng Iso Kristo ang anak mo. King ka umilatan ng Kristo, kambinet kay pangmayupay. Agun Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alangan. Ngini kay katayong purian, ngay pa, amiglalang kay katayong. Somewhere in the
kami ingkayan mo Hilikin mo at tingnan mo Ikaw sungamiyo Ginoo king sablang maro nalagnan pagkalug ing kapayapan king Panaun be banggi kasaupan ani kang pakalud para di kayong mikabus king kasalan ligtas king sablang kaligaliga kaunay kami kamben malikain kapanaligan king panyatan Isu Kristong kakaming talapanga. O Ginoong Jesucristo sinabi, karinggeng apostol, ing kapayapan lalakong kukegay kapayapan ko, pagye kukegay mo sana baliktan, dinggay kaming kasalanan nila, walang kazalpantayanan. Dinggay iglesia at pamayapan, may panbilog, nagpangking kaburian. Kamdiat magari manggaman king alanganga, lugod at kapayapan, ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya kaante mo. Bagit hapungin, may kakamitong tamo at may kakalagod king Ginoo. Kapayapan. Peace. Diyo'y koren Diyos, niyo'y minakawang kasalanan niya, nung lumayaos kingapunan ng Kordero. No, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikasming amano mo at kumayap na ako.
manatili tapong makasiklod, ing tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mipnong lugod at kapasalamatan, ing kekang divinong tatak ning pamamingwa. Ing kekang kadyosan babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mipnong pakumbabang kapasalamatan at darawon ko yung matinding lugod at katapatan kaya ka kakong pakamalanay pa. Pagparalumpo ko kaya ka ing panluwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan niting makapasubaling tatak at pangako ko ing biya ko, king pamanyuyo kaya ka manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalanay pa, ibiya mo yung pakalulo mo kareting masakit at Panaun, kaluguran ay pa. Darawon ko kaya ka ing katawan, daya, kaladwa at panga Diyos, ning kaya kang lusok kaluguran na anak. King pamamayad para ka rin kasalanan ning yato, ampon para kaligtasan da rin sablang anak mo. Amen. Manalangin tamo, Ginoo, pagalaban mo kayong pamangang iba't banwa, para rin sanang mitmong danop, manayakin tinapin ng biye, iriadon kamulatan ng Kristong Ginome. Amen. Kay kayo, At kaya ka ang tinurin. na kayo ng Diyos, ng Ipa, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Misa mayari may kayo king pamikakalugod. Salamat, King Diyos. Virhen pe Panaun ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malaray na ning banuat yato, e malen ke ka manigap mo, King ninyo Jesus. Anak mo, bendisyon, ibigay ka rin tao.
ngawanyan kekong darala. Salat grasya de bang nalingan, ikaing tulad at ligaya. Tingangga magpayambon keka, patulunan mi apong grasya. King anak mo lapit mo kesana, idwang mo ing pakalulot kalamnan. King balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka kekeng indu. Aplis ni King Diyos si patulunan ning akong grasya. King anak mo lapit mo kesana, idwang mo ing pakalulot kalamnan. King balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka kekeng indu. Aplis mi King Diyos si Indu, ning di pinagrasya, lemoy sa upot kaya kami.